tinggal beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya, kupikiri kedendre sekitar 10 hari lagi atau 9 hari kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadana sahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Iya de gaga umma riolona ro iwiring bulan khusus. Ini bawa selenge iwiring pula khusus ke Allah Ta'ala. Umatna pangulutan Nabi Adam tidak diberikan bulan khusus. Umatna pangulutan Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yahya sampai Nabi Isa dek gaga iwiring pula khusus. Ini bawa selenge iwiring pula khusus. Ya. Magi ronai di bawah selenge iwiring pula khusus. Karena memang Allah mengatakan umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Idikna tu ummat kami nama kesing poleri sininna rupa tawe ia engkewe na pancaji pongala ta'ala. Ummat ni gana jello idi ummat seleng. Janya Nabi tapawi. Janya to pandrita tapawi tapi puang Allah Ta'ala. Apa andai kata Nabi tapawi pasti maka ada umat lagi. Memang nih masa janya umat nana sama kesing. Janya to pandrita tapawi. Apa bene to pandrita mi pawi pasti agama lain mengatakan jelas dek na mungkin canyero nariko. Ejanya seleng. Tapi yang mengatakan adalah Allah. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan agama-agama sebelum agama Islam. Wang Allah Ta'ala tona pawi umat selenge umat kami nama kesing. Jadi memang pantas kita umat Islam itu diberikan bulan khusus. Oleh karena itu, sinin atau malabiki menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Di akhir-akhir bulan Sya'ban ini tentu engkau meseriki pada tona rampewe nabita mamparaha biduhuli Ramadan jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira dalam arti kata mempersiapkan diri tentang kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Jadi ina melo kirita ina melo kiramping ki persiapan ngagaro menghadapi bulan suci Ramadan. Di antaranya membersihkan hati ipacingiwi atiwi nasaba iya naro atita attarotaronna ibadaiwi ya jadi iya na atiwi attaronna ibadaiwi. Sering saya contohkan namo maga kanjakna tasik dewe agaga maga kesis solidna tasik dewe andre tapi narekuat taron marota alamat sesia kita jiji dek gaga melok manre bepa majelis taklim na kalosi mikbui tapi penena marota dek gaga lo manre. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan, kita mau perbanyak ibadah-ibadah, perlu ya rota-rota-rona rumah facing. Jadi namu maga kanjakna ibadata
kesinnah ibadata, tapi attaronna macareva alamat sia-sia, Allah tidak menerima. Ya. Peko gani carata pacinga tiwi, memperbanyak istighfar, malah lebih bagus sholat taubat timas sempajat toba ki. Nah, tega narawat tu tomas sempajat toba sembarang waktu dega ga masalah. Namoni engka dua waktu afdal kita melaksanakan sholat taubat. Yang pertama, afdal dilaksanakan sholat taubat antara maghrib dan isya. Popura ki mas sampaja maghribi, sampaja sunat maghribi ni, ode toga aga pengajian, ode rumah sampaja taubat. Apa alasannya? Di situ bagus sholat taubat, karena biasanya banyak orang berbuat dosa di siang hari dibanding di malam hari. Maka dia tutorial tak makitana mataewe dosana, maring kalingana do cilewe dosana. Nah, yerok kosoi yeme toro mau kejajian makita matai maring kalinga do cilewe. Tapi narikowan niwi adalah waktu-waktu istirahat, maka mata tidak melihat lagi di saat kita tertidur, telinga tidak mendengar lagi di saat kita tertidur, sehingga banyak bersumber dosa itu di siang hari dibanding di malam hari. Namoniro engkau mato tahu mega dosa nariwan newe, tapi sedikit diantara yang banyak. Jadi koniro neloreki sempajat tobat. Waktu afdal yang kedua ini sangat mulia. Tega narawatuna di saat kita berbuat dosa. Jadi kita pegoki dosa, pegoki atas salam, tapa sadar ki alaki wejenne masija sempajat tobat ki. Ye naropali makasila darawatu. Ya. Contoh teten namani na sampaja ngasara. Dosa ro. Jam 6 kita sholat asar. Qur'ane ro. Sholat taubat puah tadampeng kakes. Terlambat kak puah sampaja ngasar. Pergi ke pasar memperlihatkan aurat. Ya pitangi aurat tolo pasae. Allah, dosa je paliwi, lesui, canyana balena yolok na pakasingi na pacingi, tapi tapa malwi je ne masija, puah tadampeng kakasih puang wapitang ngauraku dendre. Itulah yang paling bagus. Malah guru ta aja lalu tapal biwi dari sesosi weni nareko pura ki pego atas salang sangadinna tatobakang masija. Jangan berikan kesempatan malaikat ati menulis dosa yang kita laksanakan. Yang kedua ipacinga tiwi ripadata ripancaji. Pada idik masih bola, idik mak bali bola, masumpu lolo, ni kena misengi pura si salah patujuki, leti patujung idik leto na patujung si bola tamatoro, gangkana na capaki resengi asya mekok mekoren. Aku toro mak bali bola ki, pada lengi patujunge. Ya pada lengi pendapae na capaki asya mekok mekoren. Ini perlu diselesaikan dengan adanya saling minta maaf. Tapi kerulei lebih afdal saling memaafkan.
Jadi mega tu apalana saling memaafkan dibanding saling minta maaf. Ya. Apa maka dia Nabi ya, akhlak yang paling mulia anta pu'a amman tolamaka, memaafkan seseorang sebelum minta maaf. Gau bansana na iya perlu ipasilinara rilalana ulasaban. Apa boleh jadi? Ya, boleh jadi karena dosa, karena kesalahan mengakibatkan ibadah tidak diterima oleh Allah. Ya, biasa rona rampe Nabi sallallahu alaihi wasallam akadai yero ini rupa tawe kita dibekali dengan akal dan nafsu. Yang kedua, yero ini rupa tawe sasaranai iblis untuk mempengaruhi kita berbuat dosa. Nah, nareko kerjasama nih iblis si bawa nafsu Yena ro biasa deni rulek kendalikan sehingga tapa engka anu cede deknya si cocoki madari ni manene mancaji batwa napato ngeki puang Allah Ta'ala selama telung ngaso telung peni tapi kopuran yero na depa ne rulek kendalikan nafsu depa ne rulek tolak pengaruhna iblisi, murkanya Allah akan turun kepada kita. Dengan murka itulah Allah tidak menerima lagi kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Jadi kan kata lu ngeso na patonga mobi po Allah Ta'ala. Tapi kelebih ni talung ngeso puraki mapangewa-pangewa na capaka sama kok mekoren sinin na tu decing engkewe ipegau de na melo po Allah Ta'ala terima. Jadi maga naro kira-kira nareko deto sewada lakai tabu ala engkero fiki rumah tangga yaitu palet tomalle binenge de nawat bisa mekok-mekoreng lakaina benena kong ke persoalan janya telung ngeso telung peni tapi seso siwani dewa dilebih maka damage naresaki alena apa si boleh na dena si foji ya kepikir-pikir mereka ngerobu di maresa meropa penadinge si kamaraki si di Rosbaya dona deto si metir resa po penadinge jadi maka de bikinna rumah tangga ajat tafarate sesosiwan nang kapura kajajian kate ero nagala taung dena sewada benena ye tomana risan tomak bani mana kebolana nasi pak dua misi bola resapa yero kopura ni mapalena Andre yero lapo bene lalu mi bawa ke yolona lakin ni setoni lakin nama kadalan ni anuro ye tolo po lakin kong kadina kalau malengi benena na taro mi ke hubungewe magar origin na di matawin iya to mana ku isangin na telepon ka anggota nasan tega kimaban ni ada ka kebolana fukate asemaya kajaja maka ada kajaja ngaga asem matawin itu dia nasewada benina jadi selama itu tidak diterima kebaikannya matawin ini diterima di Cina. Jadi aja nih pak bapak ibu maka dah pura pial lepor lewat dampeng ipacingi memang nih mako kwewe dia namanya lopong Allah Ta'ala terima ini perlu pikir iki koko sengkang alhamdulillah 3 hari mau Ramadan
Dene rule lalu ko jarae. Tomatina tosi tini wasi hubungan. Sementara bali bolana dena sewada. Dena marigaga sere tomatita tapi terutama to. Alang katero berapa kali mi pergi umrah tapi dena si poje mana. Wah, lewat toba. Angka toto mato pura kueng kali nga magama rupa berjama aga na po pura dewa dampeng ngilino akira ni garo anak na nasa sini na to malabiki loki mai ya iya ro arae ya orang Arab itu pura ku wita ya ro to wolewe sige tu cede otona jadi nono sapiri bai caipa nono to sapirina rosi dewe dito na si jaguru tapi cede pita na si jaguru melo ki palalangi bicuki idi dito niri sa bahasana yang jelas woi siak kadang-kadangan sekitar 20 menit kapas siak kadang-kadangan menang kata apa sih kak daun apa sih saya pada nala no to nama dek kada ka iya na paralui lembah jadi ini tuh bali boleh misalnya tapa engka persoalan misalnya jambangi manuk na bali bolata ke bolata kakar kera manuk te jambangi kada iya manu ero aga togar na rota ki boleh na siya katoro na ke bola ko ro ti macule iya na talak mana parabu kada nana ini nana ya man jadi tisibuk kemana ya aku aja nih ro jok ni tak dampeng kadi tak salah kak podaki iya tak dampeng kak ya naro perlu lembah aja to si pura ki sibuk ka pura ki mapangewan pada soro ki sama komakoran ya naro dena cocok apa angka mental nafsu na bereki po ngala taala Canya to tahu itu kedenan kena macai, tapi mau dikendalikan. Apa narekoti macai, ibamat taru-taru, engkau kue urasarap luar biasa. Itulah yang menyebabkan kanker. Banyak aja nanti cerita. Ya jelas, iya na carata untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Membersihkan hati. Kemudian menghadapi bulan Ramadan yang kedua, mempersiapkan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Ya. Baik ibadah wajib, begitu juga ibadah-ibadah sunnah. Nairo ibadah engkewe mati, mailo ipasilin nerkulen ramalan. Engka dasarna se dipole ri hadisna nabi ta yana roti icukuki secara pribadi Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya umatku itu terbagi 3. Yang pertama engkau umatku saroh beruntung. Yang kedua engkau umatku rugi. Yang ketiga engkau umatku celaka macilaka. Yana melo yala dasar dari hari pertama bulan Ramadan ke hari kedua saromoki ga yare ga rogi ki yare ga macilaka ki. Tega naro umatna nabi tasaro ia engkewe lebih megai decen na fegau ia sewe lebih berkualitas decen na ia sewe dibandingi iwani. Itulah yang beruntung. Yang kedua, tega naro ummana Nabi sallallahu alaihi wasallam merugi pada mui deceng engkewe na fegau sewe si bawa iwani. Aku bicara padangkang, toko pong, tapi bicara agama, rogi nih. Pada deh cina pego iwan nih, si bawa sewe, rogi nih kolalan agama ini.
Yang ketiga, celaka. Tega tosi umatna nabi tariasa macilaka, yenar itu kurangi decengi na pegau. Lebih ege deceng na pegau iwani dibanding sewe. Oh, celaka. Jadi dena na wad ditisi jalloki, di napanapi alewe. Malam pertama Ramadan, hari pertama Ramadan, masuk malam kedua Ramadan, hari kedua Ramadan, irita niru engkaga perkembangan ibadata ya wadinge tatamba moga ya deena wad ditatamba bagaimana kualitasnya ya. Malam pertama Ramadan deena wasam paja sunat tamaku masige kamat ni tawe. Sisana malam kedua Ramadan masam paja sunat mo kayolo berarti saru gitu. Ya maka da malam pertama Ramadan deena wasam paja sunat kamat ni tawe. Sisana malam kedua Ramadan masabona rogin itu. Angka sana masirakan itu. Ya kepada padamu. Jadi ini ya ada dasar tahu maka aja nih rumawang. Angka sana lino maka saru sidang kangange rogi sidang kangange dega ga yala pangalli iya repakutero pai rogi si kaya sewe age pada mui upego dece mengaji kai wani sijus yes sijus mato masumba kai wani 5.000 yes 5.000 mato mak berjama kai wani 5 waktu ya 5 tomi waktu sampaja sunnaku pada mi ai rogi si kiese baja hari ketiga bulan suci Ramadan paralu ni tingkaka. Jadi narekoti ada acuang ro insyaallah yakin dan percaya sinin atau malah bikin ke hadir timilo kitu saro pada toha timilo ta saro oleh ri atutong linota. Kemudian yang ketiga, menghadapi bulan suci Ramadan hendaknya ipakan jakiwi gau engkemero melo igau kerilalenna ulan Ramadan werekada iya engkewe mati mailo irampe rilalenna ulan Ramadan. Semuanya ini diperbaiki sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Narekomakoniro yenar tu nasenabita sallallahu alaihi wasallam gufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Purana dampengan ni puang Allah taala dosa-dosa nenia atas salang ia engkewe pura ipasilener. Apalagi bulan Ramadan, Bapak dan Ibu, bulan yang ditempati Allah memberikan pahala berlipat-lipat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Nigi-nigi to pego set di deceng iwala ike pong Allah taala 10 deceng. Tapi nareko ramalangi di na 10 mi pamalat na pong Allah taala tapi alpung si 10 pamalat na pong Allah taala. Oleh karena itu loki meh kepada marilori pong Allah taala mamuari bare irate ulan ramalang na liwat topa na wereki adisi disinga pong Allah taala na wereki palomo-lomo pong Allah taala nang kaki lisekiwi nasibawaiwi papedecing baik yang berhubungan dengan Allah dalam arti kata ibadah, begitu juga yang berhubungan dengan sesama manusia dalam arti kata bermuamalah.